Tabiinler, sahabalar көрген tabiinler kelip İbn Abbas'tan suradı. Aşura günü tuğrasında emne deysiz? Uşul günü tuğrasında bizge aytıp berinçi. Bul günü kanday bolat degende İbn Abbas aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününün orozosun başkalardan artık körüp tutkandarını, Ramazan ayının orozosun sağınganday başka gün jana aydın orozosun sağıngandığını körbödüm dedi hurmattoğan. Demek Peygamber sallam uşul Muharram ayındagı orozoladu bardık orozoladan ıyık, artıgırak dep karmagan. Эми урматтууган өткөндө айттык, дагы айтабыз. Ашура күнүнүн 10 күнү, 11 октябрга туура келди. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким Мухаррам айынын 10 күнү, ачык айтканда Ашура күнү, кедей адамдарды кубандырса, кедей адамдарды сүйүндүрсө, Аллах Таала ошол адамды кийинки жылга чейин кубанычка бөлөйт дейт. Бұл күн ушундай күн. Кубанычка бөлөйт. Ким жетимдин башына сыласа, ушул күнү жетимдин башына сыласа, Аллах Таала ал адамга жетимдин ар бир тал чачынын эсебиндей сооп жазат. Даражасын көтөрөт. Ким Ашура күнү бир момундун оозун ачтырса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнүн бардыгынын оозуну ачтыргандай сооп алат dedi урматтуу туган. Бул күн ушул күнү үй бүлөнү кубандыра турган күн. Albatta ötken zamanlarda urmattuğan jalp adamlar dinge beken bolğondan kedey bay ar birösü uşul kündü belgilep oroza karmagan. Oşonday kedeylerden birösü azırgı 10 gününü aytıp Aşura günlerinin tolluk faziletten aytıp baldarını tarbiyalagan. 10. günü kelgende kedey adam jaş baldarı var, jaş naristeleri var. Aşura günü kelgende jaş baldarı çurkap enesine keldi. Eneke bay bugün Muharram ayının 10. günü Aşura günü eken komşulardın ataları cüzüm, alma, ar kanday produktlarını alıp gelip baldarını kuvandırıp jatat. Eneke bay atama aytыңызчы, ушул күнү бизге дагы бир нерсе алып келсин. Майрамдайлы, эл катары бир нерсе жейли. Башка күнү жок болсо макул, биз ыраазы болойлу, шүгүрчүлүк кылайлы деди. Билебиз бала энеге жакыныраак болот. Бул сөздү айткандан кийин энеси дагы ооба, бүгүн Мухаррам айынын 10 күнү экен. Макул, атаңа айтайын. Атасыны чакырды, атасыга айтты. Атеке бай, бүгүн Мухаррам айынын 10 күнү экен. Балдарыңыз кошуналарды көрүптүр. Продукта кылып балдарыны кубантып жатат экен. Сиз экөөбүз дагы балдарды бир аз кубандырып койбосок болбойт. Кандай дейсиз? Макул, бирок колубузда эч нерсе жок. Кандай кылайлы? Экөө кеңешти, аял айтты. Кошуна бай бар, көчөнүн акырында кошуна бай бар. Ошондон барып туруп бүгүн Мухаррам айыны экендигин эскертип, ошондон карызга акча сурап көрүңүз. Азы берип туруң, анан башка күнү эптеп үзөрмүн деп айтып көрүңүз. Балким берип калар. Бериши мүмкүн Мухаррам айы. Билсе берет. Макул, мен барып келейин. Сен жай намазда отуруп дуа кылып тур деди. Ата жөнөдү, балдары кубандырып атасын узатты. Ата барып келесизде, ооба барып келем. Kedey adam baydın darvazına barıp darvazadan takıldattı. Bay çıktı. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hoş gelipsiz. Hoş bak bolunuz. Yürüңүз үйгө. Yok, men biraz aşıkırakmın. Emne oldu? Bugün Muharram ayının 10. keçesi eken dedi. Kedey. Bay taң kaldı. Oşondoy bu. Ova. İş menen alek bolup düğüne degen uşunday eken de. Qayсы gün bolot da dişi kol boşoyt. Oşoga men baldarımды biraz kuvandırıp koyayın desem kolumda eç nerse jok. Biraz akça berip turalasızbı karızga. Men anı bolgonda kayradan sizge alıp gelip berem üzömün dedi. Bay makul berem, bирок азыр мен кичине иш менен алек болуп жаттым эле. Сен пешинге келгин, пешин намаздан кийин келгин, мен даярдап коеюн деди. Макул болот. Кедей сүйүнгөн бойдон үйүнө кайтты. Barıdı, baldarı kütüp aldı. Ata emne oldu, berdi. Ova balam, beret eken. Azır cumuş kılıp jatıptır, kolu boşoy jatıptır. Peşinden kiyin kel dedi, peşinden kiyin kelsem dayardap koyat eken dedi. Baldarı suyungan, kubangan boydan çuurkap enesine suyunçilep geldi. Ene berem deptir, peşin namazdan kiyin beret eken dedi. Ene dağı alhamdulillah şükürçülük kıldı. Bul kedeydin üybülesi kubangan sevini, kubanganını Allah Teala körüp bilip durgan zat, Allah Teala periştelerge öküm berdi. Seler uşul kedeydin üy bülesini kubandırgan bayga beyişten han saray salgıla dedi. Beyişte bay için, Müslüman bay için han saray salına başladı.
Albatta balдар күтүп турат, намаз окуп алды, чуркап келди, ата пешин болду, бара калбайсызбы? Бир жака кетип калбасын. Макул, биз пешинде окуп алайлы. Ата эне пешин намазын окуду. Эмне кылайлы? Аял айтты, барып келиңиз, мен зикир кылып, дуа кылып турайын. Барып сурап келиңиз. Кедей келди, дарбазаны тыкылдатты, бай чыкты. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Жанага келдим эле. Кечиресиз. Эч бир бошобой жатам. Дүйнө деген ушундай экен да. Асыр намазга келген, мен ошону даяр кылып коем. Келип алып кете бересиз деди. Макул, эч нерсе эмес, жетишебиз, болду. Барды, балдары күтүп алды. Ата эмне болду? Балам бошобой жатыптыр. Асыр намаздан кийин барсам даярдап коет экен деди. Балдардын маанайы бир аз түшкөндөй болду. Бирок кандай болсо дагы чуркап энесине кабар берди. Энекебай азы бербептир. Анан асырдан кийин берет экен. Макул балам. Асырдан кийин болсо дагы жакшы болот. Азыр мен дагы орозомун, атаң дагы орозо. Асырдан кийин барса акчаны берет, атаң базарга барып, оз ачарга чейин түрүнүн нерсени алып келет. Анан чогуу олтуруп жейбиз. Макулбу? Макул. Ура! Балдар ушунчалык сүйүндү, ушунчалык кубанды. Булардын сүйүнгөнү, кубанганын көргөн Аллах Таала периштелерге өкүм берди. Асыр намазга чейин бейиштеги хан сарай бүтсүн деп өкүм берди, урматтуу тууган. Я Аллах. Мына ошентип, албетте, вакыт деген вакыт. Көп өтпөй асыр намазы дагы болду. Балдар кайрадан чуркап ата энеси келди. Ата эне энесине айтты, ата кебай, атасына айтты. Асыр намазы болду, барып келбейсизби? Макул, биз асырды окуп алайлы. Асыр намазын окуду. Андан кийин дагы сиз барып келиңиз, мен жай намазынын үстүндө отуруп турайын. Эне жай намазынын үстүндө калды. Балдар атасыны узатып чыкты. Ата кедей адам байдын үйүнө жөнөдү. Жаш балдары кыялдана баштады. Азыр атам жүзүм алып келсе мен жеймин. Анда алма алып келсе мен жеймин. Чоң айтат, жок, бардыгыбыз ортого коюп жейбиз. Талашпайбыз, талашкан болбойт. Чогуу бардыгыбыз ата эне морозо, алар жейт, анан биз жейбиз. Ошентип кыялданып турган учурда кедей байдын эшигин такылдатты. Бай чыкты, бирок жанагы бай жок. Кабагы салынган, маанайы жок. Ушунчалык ачууланган. Эмнеге келдиң? Жанагы иштер боюнча. Кайсы иш? Бүгүн Мухаррам айынын 10-чу кечеси эле. 10-чу болсо эмне болуптур? Мен сизден кичине акча карыз сурадым эле. Эртең менен келсем, пешинден кийин кел дедиңиз. Пешинден кийин келсем, асырдан кийин кел дедиңиз. Асырдан кийин болду, эми келдим. Деген учурда бай ачууланып айтты: түшүнбөгөн ахмак экенсиң го. Жогол, сага бере турган акчам жок" деп дарбазаны тарак этип жаптыдан кирип кетип калды. Я Аллах. Албетте бул жабылган дарбазанын доошу атанын жүрөгүнү тешип кетти. Ата бир кадамдагы алдыга дагы аркадагы жылалбай калды. Бул доош кудум эле үйдүн ичинде олтурган эненин жүрөгүнө дагы тийгендей болду. Эне бир нерсени сезгенсип колун көтөрүп туруп дуа кыла баштады. Я Алла, өзүңдөн башкага бизди коркулба. Я Алла, албетте бүгүнкү күнү Мухаррам айы, мусулмандардын айы. Жалпы мусулмандар зулумдуктан кутулган, Адам алейхисаламдын тобасы кабыл кылынган улуу күндөрү, ушул күнү балдарыбызды кубандырып коелу дедик эле. Я Алла, өзүң бергин деп эне дуа кыла баштады. Балдары күтөт, кечкире баштады, ата жок. Кичине баласы чуркап энесине келди. Энекебай, атам жок го. Келбей жатат го. Эне кантсе дагы баласыны жоротуунун аракетин кылды. Балам, атаң акчаны алып базарга кеткен болсо керек. Базардан түрүдүү түмөн нерселерди алып жаткан болсо керек. Кел, сен дагы колуңду көтөрүп Аллахтан сурап дуа кыл, Алла дуаларыңды кабыл кылат деди. Жаш наристе, кичинекей, апапакай кичине колдорун көтөрүп, кудум эле я Алла мага бери дегенсип, доошуну чыгарбастан оозуну кыймылдалып, эриндерини кыймылдатып Аллах Тааладан дуа кылып сурайт. Эне баланы көрүп туруп бир жагынан кубанат, бир жагынан кайгырат. Кубанганы ушундай жаш мезгилден ата энесинин айтканын кылып, динге келип Аллах Тааладан да жардам сурап дуа кылып жаткандыгына кубанат. Бирок ушундай улуу күнү коңшулардын бардыгы түрүдүү түмөн нерселерди жеп кубанып жатат. А болсо мунун балдары эч нерсе жей элек. Эртеден бери кечке күтөт, эч нерсе жок. Анысына кайгырып ыйлайт. Кедей байдын эшигинин алдында турат. Я Алла, эрте менен келсем абетте кел деди, пешинде кел деди. Пешинден кийин келсем асырдан кийин кел деди. Асырдан кийин келсем эшигини жабып кетип калды. Мен бунун айткан сөздөн бүт бардыгын балдарыма айттым эле. Берет экен дедим эле. Берет экен деп айткан балдарыма айткан мен жалганчымынбы? Же берем деп айткан бай жалганчыбы?
Ya Allah, men baldarıma kantip baram, alар жолдун boyunda kütüp turat dep ata ыйлай баштады. Albatta kedeydin bir үй bilen ыйлаган ыйы 7 kavat asmanды teşip öttü. Perişteleri dürbölөнгө түшүп kaldı. Albatta Allah Taala hiç kimge muhtaç emas. Allah bardık nesige kadir. Allah kaçan kaysı vakta emneni kanday kılam dese dal oşonday kıla alat. Oşol uçurda Allah Taala oşol köçödögü үйünde tınç yatkan baydın жүрөгүnü teşti. Bayga aytты, çık eşikке çıkkın dedi. Baydın kulağına жаңырат үйдөн. Eşikке çık деген doğuş жаңырат. Bir uğattın bolayın dese kayra жаңырат. Eşikке çık. Bay çoşup ketip eşikке çıksa koşunası kedey ыйлап турат жерди карап. Kelip sırada koşuna emne oldu. Tınçılık mı degi? Baldarınız kaytış bolup kaldı. Ölüp kaldı. Jarıdam gerek mi? Emne gerek? Je bul bayga karız bolup turup bilneseniz de tarttırıp koydunuz bu, aldırıp koydunuz bu. Aytın men jarıdan bereyin dedi. Kedey bolgon okayanı bolgonday aytıp berdi. Kafir taң kalıp sıradı. Sizge kança kerek ele? Uşuncha ele bolmok. Boldu, anı men berem. Çıktı ki uyuna kirip turup kafir bay kedeyi suragandan 3 есе көп akçanı berdi. Mına siz baldarыңызды kubandırın. Maga kayradan alıştın kajatı yok. Maga karızmın dep eseptebеңiz. Bul menin koşunalık mildetim dep turup berdi. Kedey uyuna ketti. Albatta tün körüdü. Musulman bay tünde uktap yatıp түш көрüdü. Түшünde mına Han saray sana salıngan, sen için bütkön, bирок sen akırında kelip turup berбей koygan sebepten bul Han saray sana emes, kafir koşunana ötüp ketti dedi. Musulman bay tаңдын atışını küttü. Taң atışı menen çuurukap barıp kafir baydın eşigini takıldata başladı. Dangıldata başladı. Kafir çıktı. Koşuna tınçılık bu. Sözge kelbey salam berбей turul aytты. Kedey koşunaga kança akça bergensin? Emne oldu ançalık? Ayt oşondan 3 есе 5 есе kılıp turup men sana kaytarıp berem. Degen uçurda koşunası aytты, başını çaypap turup, "Jok, sen körgön түштү men dagı kördüm. Al Han saraydı hiç kaçan men sana bere albaymın. Men bugünden keyin la ilahe illallah Muhammed Resulullah men musulmanmın" dedi hormatly tuğan. Vaydat attın arman kıldı, ömür boyu başını secdeden kötörбөстөн öttü, kançalagan akçasını kedeylerge tarkattı. Bırak keç bolup kaldı ele hormatly tuğan. Munday Han sarayga jete albay kaldı. Oşondan hormatly tuğan, albatta bul okya bardığızga ülgü katarında gana. Hudaga şükür siz bizde bar. Baylarыбыз kulağınızga kulak sırga. Bilip koyun, Allah öküm bergen kedeyдің akısını berin, zekatını bergin. Bugün günü dinden alыс bolgan sebepten bi, je degele dinge köngül burbagan sebepten bi, baylarыбыз kedeyдің akısını berbegen sebepten, zekatını berbegen sebepten, Allah Taala kedeyдің kızı kiybegen jırtık kiyimderdi baylardan kızıga moda kılıp kımbat kiyimde kiygizip koydu hormatly tuğan. Kımbat bağda kiygizip koydu. Oylanыңыз. Alar emne üçün jırtık jinsini kiyip жүрөt? Moda deydi. Anı kedeyдің balası kiybeydi. Anı kedeyдің kızı kiybeydi hormatly tuğan. Bırak siz özünüzde baylığın var çirengen sebepten avratını açıp durup Allah Taala berip koydu. Bul kulağınızga kulak sırga hormatly tuğan. Beriңiz. Allah Taala'nın hükümü kele turgan bolsa, oşol zamatta bardığın kalaysın ba? Atkarasın. Bırak Allah Taala ihtiyar verdi. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Anulazimukumuha ve antum laha karihun." Ey, sen özün jaktırбай жатсаң, men sana lazım kılıp koyayım deydi. Kırgızçasını aytkanda, özün kaalabay жатсаң, oğuzun alып kelip tıgıp koyayım degen söz hormatly tuğan. Allah tıgıp koygonga kadir. Bırak Allah Taala majbur kılbaydı. Çünkü oşondan majbur bolup kalıştan aldın, ihtiyarız menen ar bir öz bul kündörde özünün ordunu berip turup, adamlarga jakşılıkka çakırıp, jamanlıktan kaytarıp, albatta kolunuzdan kelişince jardamınızды berip, dua kılıp oroza menen ötkөрүүnүн hareketini kılaylı. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardam bergin.